Samulol test left the thari ngajigi topic sumba chapter sumba India's foreign policy gi ani topic last hajo ni dichera that is India's relation with its neighboring countries and India's nuclear program. Chidang gi video re la topic re ani cover chigi ta ini thari ni video chig nangnola topic ni cover chira. So India's relation with its neighboring countries ki nanglo ne ngajigi ya Pakistan di khazang chesare khazang video chik India's relation with Pakistan imdu chire tharingi video di nanglo la ani topic di gi India's relation with neighboring countries nanglo ne India's relation with Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, Myanmar che and di jela last topic India's nuclear program gal chera. Tadi ngajigi shu detail dugayo mare khaisina ni shu ani shi kyanzugi the topic di loktep thangbu gi contemporary South Asia ne ani lendo re chesanga di nanglo la shu ani ngajigi detail gan te mare khanta khuju barala cooperation the tensions tishena tigyorera. So okay, let's start with India's relation with Bangladesh. Into Bangladesh relationship kana. So the map dikhya jo gisigi na this is like the map the before 1971. So Bangladesh khorang independence khaju ra rela na 1971 la ra. Now before 1971 Bangladesh dikharela na East Pakistan re. Nyama tangi khya jo nyama video nangnola ani manguji digala topic digala le derera. Jaga di ani rangze rawe kapla partition chayro partition chadi ani Pakistan da jaga partition khani la thedi Pakistan khorang ani khani la the race that is East Pakistan and West Pakistan. So thade ki East Pakistan nyama gi East Pakistan di thade gi khari chadere lana Bangladesh chadere ra. Ta dine ngajigi ta Bangladesh lana kyanju khawala loke chi do kyanju khenswa. So the topic the first topic the ngajigi na illegal immigrants. Now thanda sapre dele CEO na shirwa the East Pakistan ta nyama thanda shiwa na shi East Pakistan da West Pakistan parala inokta galangazam dugiyorerwa ani East Pakistan dikhati na West Pakistan gi ani discriminate chi tus ra delata chi ani East Pakistan nangnola liberation movement langyorwa khoranju ani Pakistan gi chashe chi mes khoranju Bangladesh lan loga go yusra and di kapsu samparta West Pakistan gi mangmitang dinde ki kangi mangbuta ne and East Pakistan ne and mi mangu shuji khawal thudola na kyanju di border disigi na jaga gi North East chola thudo. So jaga ki North East chola mangu ji thudorwa ta thudo che ani di jela 1971 la ta kunju liberation movement dela jaga gi support te che jaga ta Pakistan 1971 la Bangladesh tundala majaswa majab che 71 gi jela ani East Pakistan di Bangladesh rangze rarwa. The Rangze Radi Zambala now because I have written here Indo-Bangladesh means after 1971, after the creation of Bangladesh. So the 71 gijela the Bangladesh Koran Lok Sochadi Zambala and Jaga Koran Ginanglola population hangsa mangbo yore daga denshi jaga gi ani Northeast chola ro mi mangbo ji ngogi jegi because so many illegal immigrants you are Northeast chola chade yore so dinju sangma ani deport chu yu still December ani jaga shungi khachire ta illegal immigrants kaza pha deport ya tha chirwa di tha chi December la Bangladesh government denies kunje gi khari deny chigela na Bangladesh ne ani jaga illegal immigrant to yo mares the deny chijo digi and Koranic relation di district ani Matthew Bachayora Jagatang Bangladesh Parala. The Kubar di ani Karelana ani illegal immigrants to do Jagal to Jojera. The next second topic is anti-Indian Islamic group. So India also blames that Bangladesh ki nanglola ani Islamic fundamentalist group chik promote tus di ani jaga ki against kana reshas di ki ani Quranic relation di ani tugro tangiorera ta jaga ki against la ani fundamentalist Islamic fundamentalist group chik sugina di ki jaga la ani relation Quran ya ro yo marwa daga nashir darachik ani Bangladesh ki khari blame chigir lanar darwa ani South Asian region nangloni India di kharre shalana ani bully chigitus
ro India gi ani hegemony la oro manji gi India gi dominate chi dus khora gi South Asian region nanglo la khaisina India gi ani South Asian region ke kap yo ro ta pena tinju Sri Lanka ta dige sangma chadi yor ta Bangladesh ta kunji khala ola na ani Myanmar ta dige gi kyaga gi internal matter la ani internal matter la interfere chi dus ro an digi ni regional bully chi dus kyaga gi ro in effect ti kyaga khorang gi di ngwelingi yo mar because kyaga khorang territory moni chembure population moni mangu di rangsing gi khochi thön di sambala ani thongnang di regional bully ne shi thong gyorte ini kyaga khorang ani kekap khora khala na sovereign maintain chinge jirwa chesa chi kekap ke internal matter na ko interfere chi mes legi yorwa dine ngoji gi fourth topic is refusal to export natural gas ta jaga ki Bangladesh refused to export natural gas to India. At the same time, Bangladesh also refused Myanmar. Myanmar also refused Myanmar ani ki ngazu jaga la natural gas export chigiro di export chela Bangladesh ki khorang angi ta khorang jogi saje unity giro di saje unity di kunjigi Bangladesh ki refuse chigir o di gi ya khorani gi relation dela disjik dur Taganishi water disputes now water being the very important resources that chuding so hang sai resource kejung bu chadi gero di kangla khati na ani jumbling nang no ke ka phasu water disputes ye bare ra ta penang ju khazan ni dela Indo Pakistan gala water disputes kan shemba odigin odinde ne shi ta thanda jaga tang Bangladesh kale ya chu gala nyokta mang to de re pesishina ta din nang jaga ta Bangladesh kala river Ganga tha river Brahmaputra kala nyokta to de re dine economic relation gana ke jise da ta dinge gi ngaz topic she jo ngaz khar thong so na tumje de lagta che ani jaga thang ani Bangladesh ki relation di dur dus ra ta dine ngaz ya relation dubja chibu ji yor wala na ya mare ya relation ya ka ye for example jaga da Bangladesh ki economic relation chongde dewa gana ke jise ki yenar tara ani ta nyama ta thanda para la compare chigi na ani hang sang gi improve che economic relations jero jaga da Bangladesh mer pena kyanji the graph jela sigi nar darwa the color mau the gangsa kharela na ani Bangladesh ki jaga ni import chigore so di khala wala na Bangladesh ki jaga gi Bangladesh la chala du export chigena ta di kyanju 2012 ne re ra sigi na ko mangro du yer ta trade kal so digi thande chala ngzu jaga da Bangladesh ki economic relation hangsa yagu yore likewise lookist policy jaga ki 1990s nanglola lookist policy logic adopt chire now look east policy lana policy khande jila la year wela na ani di jaga gi ani South Asian countries ra Southeast Asian countries nimdo ani devati yarutangu dus ra di karata che ani jaga gi ani look east policy adopt chirwa adopt chi che ta di gi ani Bangladesh dikhadwala na Bangladesh became the part of ani India's look east policy so jaga ki ta kyan ju sigi na jaga gi look east policy ro ti ke kapena Burma Thailand Indonesia ani Vietnam otige nimdo jaga gi jawa yaku suela and Bangladesh also became the part of India's look east policy which shows that jaga tham Bangladesh ki relation di yaku chiwa tungi resra thande gi ta maji gi nyama nge gi kyan jula ani yangsi shuwa na shi ani kekap chi gi leader gi ani kekap ti gi foreign policy la hang sang effect shuk chumbu chi gi yordas ra che jaga thande gi jaga gi look east policy di 1990s na ra di kapsu sambala khala na congress shung ro ta thande gi government disurela na NDA ro BJP ro Narendra Modi so thande gi look east policy di thande kharcha tela na act east policy chadir ro so act east policy la di sambala chidang khala yore Narendra Modi shungi khari believe chigela na ta jaga gi and South East Asian countries nimdo ani dewa shayadi ani shukchero tangutus on del chenta act chigutus act chegi thizile shasra del ta chan look east policy di an thande chala nganju kharcha tela na act east policy chadir da
So duk sije ngaji gi ta dagan shi ta last topic is common issues kya ta Bangladesh nanglo lo ra ngaji gi common issues mangu pe na environmental gana yore environmental issues yore disaster gana yore ro disaster thering sa pe mangu chunggi ro so tige gana common issues tige gana kya ta Bangladesh ni ja cooperate chi gi ro duk sije ani khurani relation di yagro tung gi re duk sije ta kya ta Bangladesh ki relation di nge gi kya jo topic ge gana chi ro अनि टॉपिक फर्स्ट 5 दी खर छदिरे लना अनि कन्फ्लिक्ट्स छदिरे लास्ट 3 दी अनि कोऑपरेशन छदिरे सो एग्जाम नंगलोला क्यांजो 4 मार्क्स ना लिरे 2 or 4 marks not more than that दी नंगलोला इंडो बांग्लादेश की अनि कन्फ्लिक्ट्स तंग कोऑपरेशन थी याना मेना डिफिकल्टीज द कोऑपरेशन याना मेना टेंशन्स र दी सम कन्फ्लिक्ट्स टेंशन खर लेना दी कांग दी थियर त यू कैन राइट एनी 2 points अनि थादा nge gi la topic tumba dinge gi ani khathila na act east policy thida khaisina thande gi chala look east policy di Narendra Modi gi kiwa tangche act east policy se ro ta ngoji gi update chi chera dine ta ngoji gi next is kyaga thang Nepal ki relationship de ta di khyang ju tharjo di sigina di kyaga gi tharjo re phige di Nepal ki tharjo ro so Indo Nepal relation sabte nanglo sigi na ani Nepal di de chadi gi ro so yan Nepal di kyaga gi neighboring country kheshimbu ji chadi gi the Nepal da kyaga paral shuinar tarwa khorani gi ani they share very special relationship khorani parala relation di hangsang gi sangbo hangsang gi chambu yer pechashina anji gi 1950 nanglo la an agreement jik sign dere the 49 la sign dere the agreement di ta mar laglen tare di 1950 ni chaderwa so di ani jaga thang ani Nepal ki minister any agreement sign jabdu tirara 1950 la so di 1950 la as per this 1950 agreement korani para khari decide chirila na ani there will be free movement of people Nepal the jaga para la mi phazu to di ani free movement is which means ngaji gi mi phazu to la visa ko mare ta tinangno la kyangju Nepal ni jo luktu mangu shu jere ra jaga lo lukjung chinge अनि दिगे क्याउ त सिगी नर तर क्याउ पेना क्यागाले लुपचुङ छिया भइ ल फासो सनाङ लो टु दिसम्बर यु डोन्ट नीड वीजा गोमन्दो सो दि खर्तिङ गेलो न बोर्डर दि खांदा दिगस की टाइट यो मारे ngaju ge kap shemba र टु दिसम्बर वीजा शुएला पेट एम्बेसी ल टोगन नसी नेपाल ल टु दिसम्बर मजु नि शशा र वीजा शुमोगो यथोनी हो दिदेगी अनि रिलेसन हंगसाइ स्पेशल युरे तागा निशी ख्यान जुगी दि सिगी नर तरवा अनि नेपाली हिम्बे कांगला र यहाँ खो त्यागा लले छिरा लोकांसा लेगाछि यहाँ अनि यहाँ सोसो नांगला फारंग ज डोरुङे हो दिने मंगु पेरे माइग्रेंट वर्कर्स तागा निशी नेपाली इंजो या त्यागा लले छिरा पत खर सेटल छिङे योरे क्यांज पेना त सेलिब्रिटी नंगजु इदि गान के जिसिगिना बॉलीवुड नर सिगिना नेपाली हिम्बे काला त्यागा साइकल छिजे त्यागा गि सिंगर छिङे त एक्टर एक्ट्रेस पे मंगबो रे तागा निशिता बिजनेस काने के जिसि त ल्यागा छुङसा त पे मंगु तो हो दिन्दे गि खर तुंग्यो लना नेपाल त त्यागा की रिलेसन दि हांगसांगी याकुशियो र त फॉर एग्जांपल क्यांज गि टाटा तेल सिगि नर तर अनि नेपाली माइग्रेंट वर्कर्स त सजा खजु मजु टोगो र मंगशे दि खवाल टो तेरे लना त्यागा छोटो दे र अनि 41% त्यागा टो दो दिने ngजी सेकंड टॉपिक इज ट्रेड रिलेशनशिप थोंगदे देवागान so di khyangji ani rimu disigi na Nepal tang kyanae hangsang close re Nepal nanglo la chala mangbu chi kyanae ne import chigere ra ta di khyangju sigi na tarwa Nepal di kyana ne chala import chigere Nepal di kyaga ne chala import chigere ra hine khyangji percentage kala sinar tarwa Nepal di kyaga ne chala import manga chigere the trade kala chesa ngajutana India ngajula euro India is Nepal's largest trading partner so digos ki khorani parala close yore ra ti relation ya bu yore ini ta thandanya le shu na shi Nepal di ani jaga nimdo ya hangsang gi thumbu yore ra penata khyangjugi thona chiro Nepal nanglo langji ani janagi chambu yowadi khande sagulana pena janagi ya hydro power kala budget tangi yore langa sugyo re daga nangshi dara ta influence hangsang shuk chumbu yore
So deep closeness digi ani Nepal da kyaga gi relation dikharchi gere tha kyang ro tangi yore ro khaisna kyaga da kyana parala boro issue yore khanda nyokta yo de ro ani Nepal la kyaga gi tigas ki rokwa manguchi yore khurani parala trading kana largest partner rete ini thande Nepal gi kyana nimdu close yodi digi Nepal da kyaga gi parala relation di tu tangi yore and dana shir dara Nepal nanglola Maoist activities ta kya ju phayu na yu look to shingiri ra Nepal nanglola Maopati bangu pe lagi tuwa so Maoist la di sambala Mao ki ideology khinge lagi ra so Nepal nanglola Mao ki tawa khinge ani dinde ki activities pe mangu chungyore ta dire chunga ma se nyama thuji chigla da Nepal la Mao ki tawa khinge that is Communist Party of Nepal lagi ra ta di party di kuche Maoist activities chigi ra so Communist Party of Nepal khora ani shung chaswa ruling government chaswa prachanda la de kya ju thingi na tusi chikla so di gi ani ya kyaga gi parala relation de tis chik tur tangi ra khaisna kyaga nangno la ya Mao gi activities ti shukchubu tugi za di ya shung la khana chik ne ke ti ra for example kya ju di kyaga gi map re kyaga nangno la ani Maoist activities khinge gi highly affected states di khadi re la na West Bengal, Bihar, Jharkhand, Chhattisgarh, Andhra Pradesh. But devalaya kyaga gicho devalaya Maoist tawa khinge Maoist ke activities chunge and shukchubu shurta mogyo kyabiya ta inde tuwa kyaga nanglola. Tine ngazu gi duk sije Nepal kyaga da Nepal ki relation di ani duk sawa chera ni la. So first two topic di cooperation chati gere last two topic di conflicts or differences or issues or tensions khari lani ti yorta sik exina duk slere ra dine kyaga da Sri Lanka gi relation so phige di kyaga gi tharjo re Sri Lanka gi tharjo tinde jera so jaga da Sri Lanka gi relation di thamong aju sapta gala sigi unartra Sri Lanka di jaga gi south chola chadere di Sri Lanka ra so jaga da Sri Lanka gi parala relation ngaji gi free trade area FTA lana free trade area lagi free trade agreement pi lagi ra korani para agreement sign jera so jaga da Sri Lanka parala FTA free trade area la agreement di sign jere so the agreement di khari lagi lanar tra ani korani parala movement of goods tela this chi khuyang yore ra tigas ki shemba la ni chala kekhap shemba nimdo movement of goods phazu songde de chi thamda yo na shi Sri Lanka nimdo thamda yo mare kaisina korani parala FTA sign jera tati sign jane ngaji gi kyaung del sigi na Sri Lanka is India's largest trade partner in SAARC lana South Asian countries nanglo ne and Sri Lanka di ani kyaga gi largest trade partner chigir South Asian ke kap nanglo nirda daga nangshir darwa post tsunami e ta kyanzu nyama 2004 la Sri Lanka la ani tsunami leche pet kora hang sign destruction mangu chungre mi mangu shoot thongre resource mangu shoot thola re ta tinde gi kange yewe kapsu ani 2004 la kyaga gi ani Sri Lanka la hang sign gi robo chire tsunami sabe chelara penjo thone robo chire sae tunge thone robo chire ani dide gi robo chire ti pena kyan picture di sigi na dra tin namdu di kyaga gi ta di seu shiram du de ne di picture di ta namdu di kyaga ga ji she ani Sri Lanka la robo chigo le kyo di ji picture ro daga ni chita conflict kan shina Sri Lanka da jaga para shu conflict de shu chembu da conflict mangbun ju mare ne main conflict di nyama ethnic conflict kala hang sangi jaga ta Sri Lanka thugi mare for example pena conflict kyanzo disi na Sri Lanka nanglo la jenda kuwa chuwa na kyanzo jang yare ro Sri Lanka nanglo la khari la na ani ethnic conflict civil war shukchumbu shu chungure between ani Sinhalese and LTTE yo so the Sinhalese la di zambala ngaji gi sucha de yirlana ani Sri Lankan Tamil limba LTTE group di su gi serlana Indian Tamils ki suimba so Indian Tamils are actually khanere lana kyaga gi Tamil Nadu ne anyama mi mangbu chi inji tuji kapsu Sri Lanka troche cycle chinge durera labor as a labor inji shungi mati and miguel bat cycle chije ta kunjul Indian Tamils la gorwa
so khuni para la ta hang sang gi ani conflict shukshumbu to du zambala and di ani Indian Tamil di mangche jaga gi Tamil Nadu gi mi di zambala di nanglola an jaga gi ani district interfere chi di for example 1987 la nyama chikdong gubda geju gibdin la when Rajiv Gandhi was the prime minister of India ani Sri Lanka nanglola civil war di chungdi zambala ani IPKF Indian Peacekeeping Force mangmi tangwa ti mangmi tangjo dinjugi Sri Lanka gi kharing nyen jingela na ani Sri Lanka khorangi internal matter la jaga gi interfere chi yutus ra ani dine ta je ni ta khare thing sala ta ti nokta shira yo mare khaisina ta LTT group khoramya acha imba cheza Sri Lanka khoran nanglola ethnic conflict medi an jaga gi din nanglola chido chigwes chegi yo mare ra so 1987 di jelan shira jaga gi yo mare dewas yo mare ra Sri Lanka nanglola di ethnic conflict ala mangmi ta so tumje delata chenga ju lagoro ta Rajiv Gandhi nyama ani election kap December Tamil Nadu la ani Yeshulanga to di ani LTT group mi chi ani Rajiv Gandhi sayings lagorwa so di ngaju di ta depth kala detail kala to mogo ache khaisna di topic shamba chadi yera okay dine ngaju gi next di ta tu sije ngaju gi Indo Sri Lanka relation nanglola ani FTA ta post tsunami 80 cooperation che conflicts kala kyanjo ethnic conflict che puji thiera Tine ngaji kita jaga gi ani neighboring country chik Indo Myanmar relation. The Indo Myanmar relation di kyanzo di star yu jo tharjo di sigi na Myanmar gi tharjo re ra phajo di jaga rwa. So jaga ta Myanmar gi relation gala ki ji sigi na Myanmar di nyama Burma leidwa tharingsa Myanmar leir. De chadere ra jaga gi ani east chola chadere So Myanmar ta jaga gi relation gan ki shigi enar dar thanji ni shu so jaga ki ani khorangi South East Asian ge kab nimdo ani dewa yagro tanga res delata she jaga gi look east policy ta deshala act east policy ji adopt chi res ro so di policy ti adopt chi jo ti gi khari chi golana jaga ki sabta dela sigi na jaga gi ani ge kab shemba nimdo Southeast Asian ke kam do tewa chiela gateway di su chade gyela na Myanmar chade gyur chesa delata che jaga ta Myanmar ki relation di yakpu jo tingyur kaisna jaga Myanmar gi gyuche to di korani relation di ani Myanmar ge ti ani refuse chi gyo mar allow chi gyur ra di korani relation yakpu yo ache daga ni shi trade kana ke ji shi gyo na ta di data di 2012 ta 13 ga ji data re ra di data de la sigi nar dara jaga di khajel na ani Myanmar gi an trade partner ngawa dicha dire ra hine as of now thanda dikha chaidna India is Myanmar's fourth largest 2012 the 13 nanglo ngawa dire thande chala fourth rela nar dara ani jawati sanglo doim batungorwa after India is Myanmar's fourth largest trading partner after China Thailand Singapore और कुंजी की सुम की जेला आई जागा दिखाती है म्यांमार की largest trading partner तो स्ताचे खुरानी की relation दी या कुछ जो तिंगी रा so दी खुरानी पारा ला conflicts अनि यो मारे शुशु यो मारे खुरानी पारा ला रा जागा थांग म्यांमार पारा चुंग अजी की cooperation चिकुच कहाँ चंगे छे okay तो चीजें अजी की ता जागा की neighboring countries निम्दो relation दी ताकरंग गाना चंगना तिंगी रे ani chidang angaji gi kyanzu Bhutan tan dige angaji gi khawal chadel na Maldives the Bhutan di angaji contemporary South Asia na yore ini di yang subche di chapter din an lu mudu chese ngi din ati mera now last topic di angaji gi khari chadel na India's nuclear program so India's nuclear program galangaji ki ji shigi nardra ani angaji gi nyen khora kyanzu le nge shuswa Lungbe ji leader digi Lungbe gi foreign policy la hang sangi effect chumbu sugyores so jaga rangze ra chawe kabla jaga gi prime minister foreign minister nija surila na ani ngaji gi Jawaharlal Nehru rerwa so Nehru khora mi khora khandela na peace loving ra ani nuclear kana against Indo ani in fact layala khorangi ani
ta UN nanglola ani 5 permanent members zura ro request che ani kekhab nanglola total disarmament zero chi sura because nuclear yo na ma yo pares ma yo yin pares khorangi dide chi belief chi gyra hine kyaga khorangi neighboring countries la sigi yonar dra changma nuclear nyangi kyang le pena kyana ro ani dagani shi Pakistan Mondelata cheta kyaga nanglola ani ngonjigi nuclear ti nyago tus lagir hine neru khorang science and technology la hangsangi yije yorite nuclear kan ko totally against ra chesa topic thangbodi ngonji kharchigila na Nehru's faith in science and technology ta khorang science and technology le belief yorite ani nuclear kana shira yije yomar yije meti sambala ta ti kapsu initially ngonjigi nuclear di peaceful purpose chi buchi kan phej dangi ra pena khorang dojina surina homi je baba so homi je baba khorang lakhalagila na he father of Indian nuclear program में लगी रे तागदिशी खोरंग खर्चा दियल ना first chairman of the Atomic Energy Commission of India ए छदिगिर खोरंगी खरे advice चिगियल ना केकप नंगलो ला nuclear energy गोरेस रो खाइ सिना nuclear energy दिंगजुगी अनि war चिगु जिला मारेस it can also used in the peaceful purpose as a peaceful purpose pechashina hydropower gala pechitanga da odide gala pechitanga esa kunju kyogi ani advice kharchelo na kyagari nuclear policy nuclear ani energy nya gores tide nya che ani khanda ta di homi je babati kyanzo 1 marks na le sirera pen who is known as the father of Indian nuclear program yani mena first chairman of the Atomic Energy Commission of India di suruvela na ani homi je baba ti kyanzo loktem na yorera so those je ta late an ta rangje rasawi gi chela ani dan jaga di shini late 1940s nanglola ani di che gozurera nuclear nyaya gozurera tini di tirda sosogi ani domestic use chibujiro ta tini ngajigi topic niwadi non proliferation treaty that can also be ngajigi NPT lagirda so NPT or non proliferation treaty lana khari lagirna nyama ta 1964 la kanagi nuclear test chira kanagi 1964 nuclear test chisavegi jela ta keka mamusuji nuclear test chisare samne and 1968 la 5 permanent members tizugi these are the 5 permanent members ro China France USA Russia UK khranjugi khari thak churela na ani 1968 la ani treaty jikso those non proliferation treaty so treaty digi shisung la khala gola na ani gekap nuclear menge gekap tizu ta nuclear tenchu mes hine treaty digi khari sewo seo malana nuclear ni yenge gekap tizu nuclear mewa sugi la so bata ya nuclear goni tingi me di kan ha ko jishe mare so dela chidi sambala ani di kyagagi sign de mare kyagagi NPT sign de mare because kyagagi di kalona the discrimination rishas nuclear yenge dinjula khaigo ji restriction me wache nuclear menge dinju ani ya nuclear so mogos lana ani jama koranzo defense kana kangi thigi resra o di ani treaty di discrimination reshalani kyagagi sign de mare this sign majan ya chiktong gupchu konga la ya NPT treaty the extent chije khari le na comprehensive test ban treaty dela CTPTA le yura so the treaty the shisung ya khala yura na chibuji ya NPT nashin ya nuclear test chichu mes de jaga gi sign de mare ra chisa di ngi issue we khala na ani exam nanglo la pena khande legilana name any two international treaties that India refused to sign so the answer dela kyanzo khatiyolana NPT that is non proliferation treaty and CTPT that is comprehensive test ban treaty the agreement ni dela jagagi sign de mare because India gi treaty di khari consider chorna discrimination reshas like yours ra tine ani India's nuclear test so jaga gi treaties ti ni sign maja di jaga khartungul na jaga tela khelingi mes jaga nuclear nyagi lagorwa so India gi first nuclear test di khadi chirilana ani 1974 la chirera tab pe late ke kap shebachina khaisina ni shuswa Nehru Koran peace loving person re
nuclear la against re che sang ani nuclear gana ko shira ijemi di nuclear di chigyo mare ra ta 1974 la ani jaga gi prime minister surila na Indira Gandhi ra so Indira Gandhi indi sambala ani morang gi prime minister yimbi kabla ani jaga nanglo la first nuclear test di chiri ra khawal chilna ani Pokhran is in Rajasthan nuclear test chiri in the nuclear test chiyo the attempt the manjigi ani it's not a successful chiyo marira the nuclear test chiyo the langajigi ming kharta erela na ani smiling butta ta kyanz ha guru smiling butta le the nuclear test chiye the manjigi miki kora ma gyai gi chashi mares ra peaceful purpose rangala re so the nuclear test chije the nuclear test the kunjigi successful chaya mar khajin chaya marla na 1973 la just before 1974 ginye 1973 korana kharchelana Arab the Israel parala machugir now Arab the Israel dikhalana num export chingegi ke khabre so korani parala 73 la ma chungji zambala di ma chungna di gi zambling kangza la khare effect chungbu chetelna oil crisis 1973 la korani parala ani ma chungdi zambling kangza la ani oil crisis chadera ta oil crisis chadi jaga nangol mixegi internally problem hangsa mangul for example economic crisis chungdeure jaga nangol famine chungdeure jaga nangol taganishi railway strike chidere ani oil num gaji bet kora ya num bet kora kompu chadi oil crisis chadi ani lungbe nangol ani mangbuji ni kongpar go chegiora sesong kongpar go chegiore so there tachera ani internally jaga kora nangol kangi chedere ani tadi di kapsu resource ti sujo de Indira Gandhi gi 1974 la ani nuclear test sharwa so the nuclear test is successful chayo mare legirwa hine ani May 1998 la chikton gubju kopke la when Atal Bihari Vajpayee la na ani BJP gi leader era di kapsu NDA shungre BJP shungro so Atal Bihari Vajpayee shung kapsu zabala Crown Prime Minister yimbi kapsu nuclear test nyewa jikshir kyagala ra di 1998 di ya nuclear test di khawal chirla na Pokhran la sajaranga Rajasthan ra di nuclear test chiyo tela ming kharta la na no first use now no first use means thangbo manju phijidang mares defense rang kar peaceful purpose rang is manju ki nuclear di test che di manju ki gekap shembala nuclear di ma ya da tinde mi ki che mes ra hine defense rang kar peaceful purpose rang kar is ra kisi gekap chi ki an kyaga la nuclear thoni ma ya ki na shine de la answer back che to nuclear di phijidang gir ma do she kyaga khorang yune ya gekap chi la ma ya be che first nuclear test di khorang chi ki thangbo phijidang ma re legir no first use policy ra the no first use policy di khartung pelna kyaga di peaceful purpose kanara nuclear ti ani test chi lagorwa hine ta ni shuwa na shi leader ji leche ani ya policy toward thigures so thande chalang ji gi ani leader survela na ani BJP gi party ki ani leader Narendra Modi khorang prime minister era so khorang gi ta thande chala khalla gi na no first use policy di tisik review chigotus ra thadi nganji gi circumstances la tagi ani nganji gi ti policy di chuwatang si res tindi ji khorang gi share ra ta delata che 2016 la ani jaga gi khawala apply chilna an NSG that is nuclear suppliers group on the membership kana apply chire apply che ta thande chala member da chayo mare ra khajin na NSG nangnol ke kap ship ge nanglo ne China do na jaga di NSG member chala against chigire ra Tangani China nimdo ani shemba ke kamni sumjigi against chigire because India gi NPT sign jayo mares ine Narendra Modi khorangi khari sumgila na NSG la apply chirwa hine NSG apply chela ngaji gi ne 3D pet kora NPT la don't the CTPT that is very discriminatory towards the developing countries of the day 2D kunjigi scientific mes on those chije ta 2016 ne apply chije ta thanda ine tanda member di chajure she modo 48 members nanglo ne China da ke gap sum chije modo mang chije tagala di member chala support chige
di khyang zu gi loktem na yo mare ra ti thanda Narendra Modi le jang ju ki update chire so di content nang no siu shoot sha Narendra Modi ga ji update chil ne ra so di khyang ju pe na exam na le si ya 1 marks nang lo NSC la na kharwe kya gi ya khari la apply chire membership ra nuclear kana khari tuwa thaya rewe ani no first use thande policy di applicable rewe marewe dine kana ta khyang ju exam na le si ra to si chen ngaji ki chapter ti chare so India's foreign policy ki topic ti kanga cha ngaji ki chawa chera ani di ki next video dela ta ni ki next chapter ti kar chai ani ko su jawa ye to